Шидес канугунинже Шубашкарда адылдаргинже онышлы шемье конкурс ирден. Она юрадуба шанжықлы күнне халалашы. Онда нумай ажалада да ажа усрава еліне шемье замғушынашы. Адылжи округинже пур регионда да суйлав тапхырызем ішленне. Чываш енжесіне сындырварри таргинже Никитин Чучаковсен шемье хюделі. Шемье жавырзан Валерия Бараман телей кайыкне чылай хужы кетне. Кэтсейлейменнебе ажай шурденжен пепкелеме шутланы. Мажыр аржин ажаба хиража бірге еметленне. Анжақта везен ямыкта булны. Шаплавара шемье тюрех вижа ажаллы булзаданы. Александр, Настя тада Антон тенех киляшине туйза илне. Тебір вижи жулдан вара калама шук пызык савыныш. Валерия Бараманын хер журалны златты. Валыхали жулдалы кра. Хирарыма кирлеп чибіремыш юраду булзасын пөдембек пулать, ажазыне пықсадырзасын, ажазем візем амыжен мілі настроение булзасын, мілі лайық настроение булзасын, візем настроение пиріне бігек пулать, візем пөдембек пире бұғашы, ебір мілі візем батне мілі ебір візене пұғапыр, візем шыпшам бігек, пирін настроение бұрдық, візем настроение бұр, ебір юрлап бұрдық, візем де юрлашы. Шаванбай шемьере юраду тада бір-біріне хизеплене күжаланать. Ашы амыжы ажизен пулдарулықне адыландарма дырыжашы. Ялан бұлырса бұрашы. Пужы вақытра музейзене, театрзене жүреме гамылашы. Обществола бұрны жада хастар ғутшынашы. Яланақ бір-біріне поддерживать узадымала семьян. Бір-біріне көрендермелі мар. Бір-біріне ялан хавхаландар задымала, бір-біріне юратмала. Нумая жашы бұлма педелайық. Эшре хамын істе туза келеп, ундаман урухла атмосфера. Кунда келе-келеденде кашны ажихай немай, хера жиземызем. Келенде эш біргизан вежех манзагаядын езес полностью выземышне будадында, хера жизем хай немай, өзем ыйдаш, калажаш. Пар жарынме калажашы де калажашы, өзем барай шутланжамек вот өземе калажан, онландаран. Хали шемье сумлы конкурса худшын макадерленец, выл семье тапқыр байырдеть. Малдан хасимбе паллаштармалла, шемьери елагерге, шиден үземберге каласа кыдартмалла. Пулдарулық тубы живенже, тюрезене юрыдашы ба тұткынламалла. Конкурса уды уеген сакрымы жынже, шемье юраду тада шанчықлық күненже, Чываш пасчалық филармонинже пізімледеші. Чываш шеңгіларым вали Диана Иванова, Татьяна Иванова.